ushobora kuba umwe mu bibaza ese ni gute nagira inzu nziza isa neza imbere n'inyuma ku buryo abansura yaba ari abavandimwe ndetse n'abaturanyi n'inshuti batangazwa n'ubwiza bw'inzu yanjye. Nagira nkubwire muri iki gihe ikintu bita irangi ni ikintu gikomeye cyane. Irangi ryiza rituma inzu nayo isa neza, nta handi nakurangira ni mu ruganda bita Better Paint. Better Paint ni uruganda rwa Made in Rwanda, rukora amarangi Made in Rwanda. Ahari hose mu gihugu babasha kukugezaho amarangi meza. Aya marangi bakora atandukanye harimo Jet Immersion, Vinyl Sur, Weather Guard, Gloss in Mer, Tiner, Master, Wood Glue, Vanish na Automatic Paints ndetse n'ayandi menshi cyane. Urimo kwaba ushaka ndetse n'ibikoresho by'ubwubatsi, bahamagare bagufashe kuri izi nimero ngiye kubwira. Ni 0788 42 1996 cyangwa 0788 1592 066. Kasubiremo neza, ni 0788 42 1996 cyangwa 0788 1592 066. Bahamagara gukora free delivery kandi ku giciro cyiza. Reka mfata aka kanya ngushimiye cyane udukurikiye. Iyi ngiyi ni BOPC TV. Uyu munsi tugiye ku mugabo bita Apotre Yongwe. Apotre Yongwe akaba atari umuzina yiswe n'ababyeyi. Amazina yiswe n'ababyeyi akaba ari Harerimana Joseph. Akaba yarakuriye Butare. Gusa nyuma yaje kwirukanwa n'umubyeyi we ku myaka 12. Myaka 12 akaba ari bwo yirukanywe mu rugo na se umubyara. Akaba yarirukanwe mu rugo hanyuma akajya kuba ikirara ndetse n'umujura. Bitewe n'ukuntu tumuzi uyu munsi, wumvise ko yabaye ikirara ndetse akaba n'umujura, ni ibintu bibiri bitandukanye cyane. Gusa igishimishije nuko yabashije kwivamo. Akaba yaribaga amasakoshi, gufungura imodoka y'abandi, gutwara ndetse no kwiba aho yabaga yagiye gusenga. Gusa ariko nyuma y'ubwo buzima akaba yaraje kuvamo umuntu ukomeye cyane, ndetse akaba ari ikintu gitumye mugarukaho uyu munsi. Akaba ari ukwizera uyu mugabo afite. Uyu mugabo ni icyitegererezo gikomeye cyane cya buri wese muri iyi si, ukuriye mu buzima butoroshye, mu buzima bwo guhangayika. Ako noneho akaba yaciye no mu buzima nawe ubwe abigiramo uruhare, kugira ingeso yo kwiba. Akenshi anigiye wiba n'ikitari ngombwa. Ugasanga umuntu yaje mu biro yibye ikaramu, cyangwa se yabura ikaramu akiba umufuniko w'ikaramu. Akenshi bikaba ari nk'ikintu cyamubase. Ibi nawe niko yarabaye. Gusa yuko nyuma yaje gukizwa aho ukomeye cyane. Uyu munsi akaba ari gutangaza imirimo Imana yamukoreye, ukuntu Yesu yamugiriye neza. Mu kwizera gukomeye afite, akaba yaratangaje ko Yongwe ari izina rikomeye cyane ndetse rizamamara. Akazashinga ikibuga cy'indege, akazashinga televiziyo. Ni byinshi yagiye atangaza, ariko noneho igishimishije mu byo yatangaje aka kanya akaba afite televiziyo Yongwe TV. Ni ikintu gishimishije cyane ku muntu wavuye mu buzima ngo bukomeye cyane, akaba uyu munsi afite Yongwe TV. Akaba ndetse azwi ku imvugo ya ayidigiri, digiri men. Iyi mvugo ya ayidigiri, digiri men akaba ari imvugo ikomeye cyane bitewe nuko we abyita cyangwa se abivuga ko gukira ari none. Kandi koko wagenda ugasanga nibyo, nawe akaba byaramukundiye. Buri umuntu atangaza ikintu nawe aba yarabanje gucamo akabona ko gikunda, nawe bikaba byarakunze. Ayidigiri, digiri men bikaba byarakunze.
gukira ni none, yaba ari uburwayi cyangwa se gukira mu buryo bw'amafaranga ndetse n'umutungo. Uyu munsi ukaba nawe arigitegereza kora kuri uyu mugabo ko wakanga ubuzima bubi ubayemo uyu munsi ukagira kwizera digiri ukabasha kuba wakira none. Kujya kwizera gukomeye cyane bikubyara umusaruro akenshi iyo ufite uwo wizeye ukomeye cyane. Uyu mvuga ni Yesu Kristo. Ibi byose arabivuga ariko ari mu butware bw'umugabo Yesu Kristo. Yongwe hari byinshi agikora ndetse ari n'abasengera. Yongere ko uyu munsi afite abana 17 bitwa Yongwe. Abo bana haba mama bababyaye bakaba bari barabuze urubyaro, nyuma bakaza kubyara kuba gusengerwa n'uyu mugabo, bakabyara abana bagahita babita Yongwe. Bitewe n'ukuntu Yongwe yabashyizemo kwizera, yabumvishije ko bikunda kandi ndetse ko byashoboka, nyuma bakabyara, nyuma abana bakabita Yongwe. Nyuma y'aba bana ndetse na Yongwe ku giti cye nyir'ubwite nta wundi witwa Yongwe. Ndagira ngo nkumenyeshe yuko uyu munsi ari umugabo ukomeye cyane. Nawe uyu munsi hari ibyo wasengera ndetse ukajya kwizera ukabasha kubigeraho, kubera uyu mugabo nawe afite icyitegererezo twamukuraho. Ayidigiri bikaba gukira ni none, si ugutegereza cyera. Reka mbashimiye cyane inshuti za BPC TV, uwo runkurikira akanya kugira ngo usabe mukore subscribe ujye dukurikira umunsi ku wundi. Imana ikomeze ibampere imigisha aho muri hose. Ciao ciao.